Ngatho muno ni undu wa gucoka ndugu ino ya Joy Janet na baba Talisha nironekana kurehe Gicanjama guku Mount Kenya besides impeachment iria kirehete maruru maingi muno. At first andu marecireirie no itherũ tu na wira aya eri marakirutithania no maundu riu ni maronekana like get serious kuona cenene kinenda-ini marakiuga eri aya monekanaga nginyagia magikuanite na ngari hamwe na kaingi makionekanaga mari kamwe. Mundu gwitwo baba Talisha mwena wake no takigwagwaga ari gukorwa gishare information ikigie ndugu yake na mundu gwitwo Joy Janet na fans a Joy Janet makiria ahiki matironekana gukenio ni ndugu ino na ni magitengera muno kuria kuri Joy Janet na magikorwo makimukushon uhoro ukigie ndugu ino yake na baba Talisha. Uyu akiuga is she ready for this girl should take her time anyway, wacha ni condition yangu na kyo gakorwa kira Joy Janet ati kairetu jamani, unaelewa mila na desturi za huku unaenda. Baba Talisha was married hau kafere na together na mutumia wake, they were blessed na kana ga kairetu, but unfortunately mutumia wake ni agikorirwa akihuruka kugerera mutino muru wa farafara kogwo kuona he is an experienced man. He was married hau kafere anikyo andu magikorwo magitengera gukorwo magikushon Joy Janet ni undu wa gukorwo agitikira ndugu ino na baba Talisha, but andu takaragu muraya ni makoretwo makigeria gukorwo makijoin these two kana gufashirira ndugu ino ya baba Talisha na Joy Janet. Both Joy Janet na baba Talisha seems kuthie na mbere gufashirira this relationship kona ni maronekana makire very determined kuhe each other time. Maita kwa maita magipost their photos together ni Ndeto iria igithiete na mbere gukorwo ikihe andu headache guku murima ukionekana ati baba Talisha all the way from the Luya land ni arenda gukorwo akiingiria mburi na ng'ombe guku murima. Ndigutenderidia ici makiria ndaciaria tore iracenenekwo njitikira ndicikinye hau. Make sure you turn on your notification or subscribe niguo hingo ciothe ugakorwo ri wa mbere kwamukira video citu. Tucemanie na next one.